Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramoh, Palembang. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Diracun cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Muhsin Al-Habsyi, dan pembahasan kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Untuk ketertiban kenyaman beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramoh mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qama illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا سووا صفوفكم فنسبة صفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم وأشهد أن رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على كما باركت على. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخل جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر لهم الحمد لله العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة على روح سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى روح آبائه وإخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل من هم الصحابة وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وأصولهما وفروعهما، والأستاذ الأعظم ذي البقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، والمقدم الثاني سيد الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد سقا وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح متقدمين لهذه الهارة وهذه الجزيرة وهذا البلاد وهذه المدينة وهذه المنطقة وهذه القرية وهذا المسجد من العلماء والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وصوفية الكون أجمعين، جميع عباد الله الصالحين، وثم إلى أرواح جميع الأبيال بأنما كان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح سماد الشريف الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وجميع أولاده وأحبابه الحبيب محمد شوقي والحبيب عمار بن عبد الله وأصولهم وفروعهم، ثم إلى جميع زوجاته وبناته ومشايخه وتلاميذه ومحبه ومن له حق عليه أجمعين، خصوصا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمة الدرر وأصوله وفروعه وأولاده الجميع، وثم إلى روح سيدنا مربنا دار الله أحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه شقيق المربي علي بن عبد الله الحبشي وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب حسن الشهيد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جميع من يقومون بخدمة هذا المعهد، وثم إلى روح أبويا سيد محمد ابن علوي الملك الحسني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه والآخذين عنه، وثم إلى روح وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح صاحب مالك هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بأصفري، لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالدهم خاصة وعامة المسلمين عامة، أن الله تغشاهم بالرحمة ويعيده علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويرزقنا يا الله محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية، وعلى من هو أسلافنا الصالحون عند افتتاح مجالسهم وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي والآل صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة فهم، بجاه نبيك المعصوم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين، جميع الآباء الكرام، وأيها المستمعين مستمعات، مؤمنين مؤminat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada saat ini melainkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala berbagai macam telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya,
Baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah, nikmatul afiyah, nikmatul faragh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berada di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebaik-baiknya tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan taat, dalam keadaan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, dalam keadaan kita duduk bersama-sama untuk menghadiri daripada majlis-majlis khair, majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala qabul, Allah terima segala rangkaian ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar dianggap bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dengan salam. Tak lupa selalu kita haturkan, kita peruntukkan dan semoga tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan daripada kitab Syarhul Mawa'iz Al-Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bi-Usfuri rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Ila an qal wa huqiya anna Fudail bin Iyad. Kita masih berada pada pembahasan hadis yang ke-31. Setelah kemarin alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan hadisnya, sudah kita berikan terjemahannya, maka sekarang lewat hadis tersebut ada sebuah cerita. Kalau mau diingat lagi, kemarin kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala itu menolak bala daripada orang-orang yang tidak salat dengan adanya orang yang salat. Allah pun menolak bala. Bala itu dihindarkan dari penyebabnya orang-orang yang tidak berpuasa dengan adanya orang yang berpuasa. Allah tolak bala, Allah hindarkan bala dengan adanya orang yang tidak berzakat, itu karena adanya orang yang berzakat. Yang berbuat keburukan, Allah tolak bala daripada kita karena sebab ada orang yang berbuat kebaikan. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullah walaula daqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan bala dari segelombolan, dari sebagian makhluk atas makhluk yang lainnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan la fasadatil ard, bumi ini rusak, bumi ini hancur. Tetapi karena ada yang demikian, akhirnya Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Allah itu memiliki sifat fadl, keutamaan, keistimewaan, kemuliaan untuk alam semesta. Allah yang punya dunia ini, Allah yang mampu untuk mengaturnya. Tapi jangan sampai kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang menyebabkan kerusakan dengan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita orang-orang yang menyebabkan dunia ini menjadi aman. Dunia ini menjadi tentram. Dunia ini menjadi baik. Karena apa? Karena adanya kita. Sebab inilah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah pun, terhindarnya kita daripada bala itu karena masih ada yang salat daripada wong-wong yang tidak salat. Tapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan pernah sekalipun terbesit di dalam hati kita ini merasa lebih baik, atau kita merasa kita yang paling sempurna, atau kita yang merasa aku inilah yang paling salat, aku inilah yang paling zakat, aku inilah yang paling puasa,
Aku inilah yang paling banyak sedekah. Jangan pernah kita merasa demikian. Hati-hati. Hati-hati. Itu semua akan menyebabkan kita menjadi sombong. Kita bisa dikatakan solat karena ada orang yang tidak solat. Kita bisa dikatakan ahli karom, orang yang senang memberikan infak dan sedekah karena ada orang yang tidak galak memberikan infak dan sedekah. Berlawanan. Kalau tidak ada mereka, niscaya kita tidak bakal demikian. Kalau seluruhnya sedekah maka apa kira-kira sedekah kita yang sedikit itu? Kalau seluruhnya memberikan kalau seluruhnya salat apa berarti salat kita yang hanya menjalankan salat 5 waktu? Mungkin mereka lebih dari kita. Makanya tidak boleh kita merasa bangga. Merasa bangga dengan amal-amal yang kita lakukan. Kita lakukan amal, alhamdulillah, minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang belum berbuat baik kita doakan mudah-mudahan menjadi baik, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan wa hukiya anna Fudail bin Iyad rahmatullah alaih kana min qutta'it tariq. Bahwasanya dijelaskan ada seseorang yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Rahmat Allah untuknya, dia termasuk daripada salah satu seorang qutta'it tariq, pemberontak. Kalau bahasa kita sekarang mungkin pembegal. Orang yang galak memperhatikan dagangan-dagangan yang lewat di antara sebuah jalan. Ada yang begitunya, copet lah, macam-macam lah. Maling lah, seluruhnya. Seluruhnya, qutta'it tariq. Padahal Fudail bin Iyad ini kita kenal dengan orang yang istimewa. Kalau kita dengar ceramah, dengar majlis, kalau kita buka sejarah, maka kita akan mendapati Fudail bin Iyad ini seseorang yang ahli ibadah luar biasa. Seseorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelumnya beliau memiliki sejarah kehidupan yang amat jahat. Kenapa? Karena termasuk daripada qutta'it tariq, orang-orang yang merupakan pemberontak. Pemberontak. Wa kana yakhruju ila nahiyatin marratun wa ila nahiyatin marratun ukhra. Fudail bin Iyad ini itu sering sekali keluar menuju sini, menuju sana untuk apa? Untuk memegang, untuk mengambil hak orang lain. Sering dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Mungkin dari pasar 16 pindah ke pasar 10 Ulu. Dari pasar 10 Ulu pindah ke pasar mana tu yang ada di sana? Jakabaring, pasar Induk. Mungkin pindah lagi ke pasar Palimo, pindah lagi ke pasar alang-alang lebar, ke M12 ananya. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Kenapa? Karena tujuannya jahat. Jahat. Hatta kana yaqta'u tariq 'alan nas, sehingga dia akan mengambil hak-haknya manusia. Wa kana dzata lailatin wada'a ra'sahu fi hijri gulamihi. Dikisahkan Fudail bin Iyad ini pada suatu malam istirahat. Istirahatnya di kamar salah satu bawahannya, anak buah lah kalau kita ni, anak buah. Istirahat di kamar anak buahnya, kebetulan nguling di atas pangkuan daripada anak buahnya tadi tu. Nguling istirahat. Idzaharat qafilatun, tiba-tiba nampak kepada Fudail bin Iyad itu sebuah kabilah kalau kita ni, kelompok yang lewat, kabilah dagang. Kalau kita kenalnya dulu kan, cerita-cerita Rasulullah kan, kabilah-kabilah ini. Tiba-tiba nampak kabilah tersebut. Falamma danu minhu waqafu wa qalu. Ketika sudah dekat, mereka itu berhenti, kabilah ini tadi berhenti. Wa qalu, dan mereka berkata, inna Fudailan hahuna ma'a hashmihi fa kaifa nasna. Cak mana ini? Depan itu juga ada ombolannya pasukan Fudail bin Iyad. Cak mana ini? Apa yang nak kita lakukan? Apa yang nak? Kita sudah terkenal. Sudah terkenal. Habis berarti diambil. Cak mana? Apa yang nak kita lakukan? Faqala ta'ifatum minhum wa hum thalathatu nafar. Maka berkatalah salah seorang di antara, atau salah satu kabilah di antara mereka. Yang mereka itu berjumlah tiga kabilah. Ada tiga kelompok. Lana an narmiya sahman. Kalau pecah itu cak mano kita ini apa tu?
panah be. Kita lempar panah kita. Kita tembakkan panah kita ni kepada tempat peristirahatnya Fudail bin Iyad. Kejinguan. Fudail bin Iyad tu kejinguan, kelihatan. Id waqa mararna wa illa raja'na. Kalau kita mengenai Fudail bin Iyad, kita lewat. Maksud arti kita bunuh dia, kita lewat. Kali tak kena nak kita berlari daripada kita yang diambil habis segala barang dagangan kita, keuntungan kita. Kalau kita kena dia kena tak kita lewat. Tapi kalau tidak kena, mak kita yang berlari. Kita yang berlari. Akhirnya faramiya ahaduhum wa qara'a qauluhu ta'ala. Maka melemparlah salah satu di antara kabilah tersebut wa qara'a sambil membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngambil busur, ngambil anak panah itu sambil bacakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah waktunya saat ini untuk orang-orang yang khusyuk hatinya itu untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya Sekarang waktunya sambil nembakkan panah. Ketika panah itu ditembakkan, fasaha Fudailun sayhatan wa kharra mughsyian alaih. Kemudian ketika ditembakkan itu panah, Fudail bin Iyad tadi itu menjerit dengan jeritan yang luar biasa, kemudian pingsan. Menjerit kemudian pingsan. Fadhanna al-ghulamu annahu asaba sa'ma faja'ala al-ghulamu yatlubuhu fi jasadihi. Kemudian yang tadi anak buahnya nyangko, perkiraan dia Fudail bin Iyad ini tadi, bosnya tadi itu terkena daripada anak panah tadi. Sehingga dicarilah di badannya. Dicari badan. Mana kena? Palaknya dak katik. Dadanya dak katik. Kakinya dak katik. Belakangnya dak katik. Pundaknya dak katik. Dak katik kalau. Pas dicari tidak ditemukan. Falamma afaqa qala. Ketika sadar Fudail bin Iyad. Ketika dicari dak ketemu. Sadar Fudail bin Iyad tadi. Asabani sahmullah. Aku ni sudah terkena panahnya Allah. Panahnya Allah. Ngapa bisa demikian? Karena tadi sebelum ditembakkan, sambil menembakkan dibacakan firman Allah. Kau maksudnya, Fudail bin Iyad. Sekarang ni, apakah masih belum waktunya untuk kau tu khusyuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pingsanlah dia tadi kena sahmullah. Anak panahnya Allah. Warumiya tsani, kemudian melempar. Warama tsani sahman. Wa qara'a qaulahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi kan ada tiga kelompok. Kelompok yang kedua ngelempar juga tembakan panah ni tadi tu. Sambil membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ni untuk kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala nazir, pemberi peringatan, mubin yang telah nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dilempar itu anak panah, fasaha Fudailun sayhatan asyad min ula, maka menjerit itu Fudail bin Iyad dengan jeritan yang lebih kuat daripada jeritan yang pertama tadi. Lebih kuat jeritannya. Faja'ala al-ulamu yatlubuhu aidan fihi. Maka sebagaimana yang tadi pertama terjadi, dicarilah oleh anak buahnya Fudail tadi itu. Mana? Pecaknya kena sekali ni. Pecaknya kena. Pas dicari, masih tak ketemu. Pingsanlah Fudail bin Iyad tadi. Ketika dia sadar apa? Asabani sahmullah. Aku ni itu terkena panahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Farama ats-tsalitsu wa qara'a qaulahu ta'ala. Maka melemparlah yang ketiga. Ketika yang ketiga ini melempar sambil membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Sambil membaca firman Allah apa dia? Wa anibu, bertaubatlah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian yaitu Allah, wa aslimu, dan menyerahlah, tunduklah. Tunduk aslim. Menyerahlah, berserah dirilah
kepadanya min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian azab. Yang kita pikir selama ini azab Allah itu yang pecahnya kejinguannya tuh. Ya tuh, dihina wong, atau kita dilukoi wong, atau kita dirampok wong, atau kita rumah kita kemalingan, atau motor kita hilang, atau kita terkena bencana. Itu pikir kita musibah. Musibah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada azab yang paling besar, yang itu sangat harus kita hindarkan. Apa? Di saat keimanan kita ni hilang. Hilang. Kapan keimanan kita hilang? Di saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati. Alhamdulillah kalau memang ya Allah astaghfirullahalazim kita jatuh kepada perbuatan maksiat, keimanan kita berkurang, keimanan kita hilang, akhirnya balik lagi. Alhamdulillah. Walaupun salah, walaupun maksiat, alhamdulillah masih balik lagi. Pecah mana kalau kita pikirkan ketika iman kita hilang, di saat itu Allah cabut nyawa kita. Allah cabut nyawa kita, maka kita meninggal dalam keadaan tidak membawa keimanan. Di mana tempat kita? Di mana? Makanya kita tidak boleh meremeh-remehkan perbuatan buruk walaupun sekecil apapun itu. Jangan pernah. Ada dampak negatifnya. Negatifnya yang akan kita rasakan. Kalau tidak di dunia, jelas kaki Allah Subhanahu wa taala balaskan di akhirat, yaumil qiyamah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi hati-hati. Kemudian wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, summa la tunsarun, maka kalian tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan ditolong. Sebelum terjadinya azab, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada azab. Jangan nunggu sudah ada azab baru nak minta tolong. Di saat itu pertolongan mungkin datang, mungkin tidak datang. Makanya minta hindarkan daripada azab. Fasaha fudailun sayhatan ashaddu minal ula wa thaniyah. Maka ketika panah itu ditembakkan, menjeritlah Fudail bin Iyad dengan jeritan yang lebih dahsyat lagi dari yang pertama dan yang kedua sampai ia pingsan. Kemudian ketika ia bangun daripada pingsannya, faqala li ulamihi wa hashmihi irji'u kullukum. Sekarang kalian, anak buahku, sekarang kamu baliklah galau. Tak usahlah jadi anak buahku lagi. Baliklah galau kamu. Urusan kita selesai batas sini. Selesai batas sini. Fa inni nadimun ala ma faradtu. Aku ni sekarang sudah nyeseli apa-apa yang sudah aku lakukan yang sudah lewat. Sudah nyesel aku ni. Sudah nyesel. Laqad dakhala fi qalbi. Sudah masuk di dalam hati aku ni. Fi qalbi khawfun. Fataraktu ma kuntu fi. Sudah masuk di dalam hati aku ni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku nak ninggalkan apa yang aku telah lakukan selama ini. Orang kalau sudah diunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, masya-Allah, luar biasa. Nah, kita alhamdulillah kita ada dalam perkumpulan yang penuh dengan hidayah. Kita ambil, kita jago hidayah itu. Jangan sampai kita lepaskan hidayah. Hidayah itu mahal, masyaallah hadirin rahimakumullah. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kalau hidayah itu didapatkan kedekatan keluarga, itu otomatis Abu Lahab itu yang paling pertama dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Kalau hidayah itu untuk uang-uang yang memang sudah dari awal bersama-sama Rasulullah, maka mereka orang-orang yang ada di Mekah itu sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dipilih. Siapa? Bilal bin Rabah. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya begitu terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang sudah mendapatkan hidayah kita jago. Kalau pacak kita berdoa, mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah sebagaimana kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjah. Kemudian Imam Fudail bin Iyad itu menuju ke Mekah. Hatta balagha biqurbi min Nahrawan. Sampai ia dekat atau sampai kepada tempat yang namanya Nahrawan.
Fastaqbalahu Harun ar-Rasyid. Kemudian dia bertemu dengan Sayyidina Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, khalifah. Harun ar-Rasyid. Faqala ya Fudail. Dikatakan kepada dia, wahai Fudail. Wahai Fudail. Inni ra'aitu fil manam. Sesungguhnya aku ni semalam mimpi. Mimpi. Kana munadiyan yunadi bi'a'la sautihi. Aku mendengar suara seruan. Panggilan yang luar biasa. Yaqulu inna Fudailan. Sesungguhnya Fudail. Fudail itu khafa Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kena panah tadi. Panah ayat Quran tadi 3 kali. Kita ni bukan lagi 3 kali. Bukan lagi 3 ayat. Bukan lagi 30 ayat. Kadang-kadang sudah 3 juz. Kadang-kadang sudah 13 juz. Bahkan mungkin sudah 30 juz. Belum kena-kena di hati kita. Belum kena di hati kita. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita ni dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun didengarkan ayat Quran. Sehingga hati kita ni menjadi tenang. Kena takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat hati kita keras. Kita baca Al-Quran. Kita tadabburi Al-Quran. Walaupun ada efeknya jelas. Mendapatkan pahala. Tetapi berbekas tak di hati kita. Kenapa kadang-kadang tidak berbekas? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Yang membuat hati kita ini keras. Sombong ada di kita. Pamer ada di kita. Ngaso hebat ada di kita. Bakhil ada di kita. Hasad ada di kita. Dengki ada di kita. Riak ada di kita. Seluruhnya ada di kita. Maka itulah yang menjadi penghalang untuk kita menerima kebaikan. Jadi kita bersihkan hati kita dengan maca Al-Quran. Niat hati ini bersih ya Allah. Hati ini bersih ya Allah. Mudah-mudahan dapat hikmah dari Al-Quran ini ya Allah. Mudah-mudahan diberikan cahaya daripada Quran ini ya Allah. Mudah-mudahan hati aku dibukakan. Dengan niat. Dengan niat yang banyak. Kita ni kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Padahal dulu habaib kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, kalau maca Al-Quran itu kadang-kadang lebih banyak niat daripada macuan. Lebih banyak niat. Niatnya dipasuk kalau. Nih, niat ini, niat itu, niat ini, niat ini. Itulah yang menjadikan mereka luar biasa. Kita niatkan dalam suatu kebaikan berapa banyak niat tidak apa-apa. Insya-Allah hasal daripada niat tersebut satu kebaikan. Karena kita ni mukmin. Disebut oleh Rasulullah, kalau kita berniat baik, tidak sempat kita melakukannya, insya-Allah ditulis kebaikan. Tapi kalau seandainya ada perbuatan buruk yang hendak kita lakukan, sudah kita niatkan, belum tercapai, belum terwujud perbuatan tersebut, belum ditulis keburukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan kesempatan tersebut untuk banyak-banyak menanamkan niat yang baik. Karena innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dihitung sesuai dengan niatnya. Insya Allah. Jadi Fudail bin Iyad ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhtara khidmatuhu fa'ajibu. Dia lebih memilih untuk berkhidmat sama Allah, maka Allah terima. Allah terima menjadi khadim, menjadi pembantunya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaha Fudailan sayhatan. Akan jerit lagi Fudail bin Iyad tadi. Ketika dengar apa yang dimimpikan oleh Harun ar-Rasyid. Sayyidina Harun ar-Rasyid. Wa qala ilahi. Dan berkata Fudail bin Iyad, wahai Tuhanku, bikaramika wa kibriyaika tuhibbu abdan mudniban. Ya Allah, engkau ini ya Allah, dengan rahmat, dengan karam, sifat mulia engkau, dengan lemah lembutnya engkau, dengan kibriya, kebesaran engkau. Tuhibbu abdan mudniban. Kok bisa ya Allah, engkau itu cinta sama aku, hamba yang penuh dengan perbuatan dosa ini. Penuh, kok bisa Allah, engkau cinta sama aku. Maksudnya, bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kana hariban minka mundu arba'ina sana. Padahal aku ni sudah jauh berlari daripada engkau itu sudah 40 tahun. Melakukan perbuatan itu Fudail bin Iyad sudah 40 tahun. Makanya boleh kita masuk ke dalam hati kita. Kita ni memang manusia. Kita ni dibujuk oleh syaitan. Kita ni memiliki hawa nafsu. Kita ni kadang-kadang dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Maka kalau nak diomongkan, kita ni kadang-kadang tetap berbuat salah. Walaupun kita sudah menghindar. Walaupun kita tidak galak. Masih. Maka jangan berkecil hati untuk kita-kita yang melakukan maksiat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa putus asa
terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita boleh banyak, dosa kita boleh besar, dosa kita boleh bejat, dosa kita boleh macam mana pun, tapi jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita miliki. Dan jangan pernah kita membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang nak baik, jangan diberhentikan. Kita ni kadang-kadang, sudahlah kau ini. Berhentilah kau tu. Dahlah. Bukan di sini tempat kau tu. Kalau kita memutuskan dia dari rahmat Allah, maka Allah akan putuskan rahmatnya dari kita nanti di yaumil qiyamah. Maka jangan pernah kita merasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada perbuatan maksiat, kembali kita kepada Allah. Jatuh kepada perbuatan maksiat, kembali kita kepada Allah. Jatuh lagi kepada perbuatan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat jangan mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa-apalah. Agak baca istighfar lagi juga. Nampak lagi, tak apa-apalah, sedikit juga. Agak istighfar lagi juga. Nah, ini main-mainkan rahmat, main-mainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di saat dia maksiat, Allah tarik nyawanya. Allah tarik. Tapi kalau dia punya harapan terus kembali kepada Allah, maka Allah akan panjangkan umurnya sampai Allah jadikan dia memang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran daripada hadis yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita dengarkan, dan mendapatkan pelajaran daripada cerita Al-Imam Fudail bin Iyad, yang beliau itu dulunya jauh dari Allah, kembali kepada Allah sehingga menjadi imam yang luar biasa. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita petunjuk dan hidayah sehingga kita tidak keluar daripada jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di masjid ini, dengan hadirnya kita majlis ilmu ini, kita seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan akhirat kita lebih lagi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat-umat yang memang dipedulikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang memang peduli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peduli kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup daripada hayat kita, tutup daripada umur kita dengan penutupan yang baik, dengan penutupan yang diridai oleh Allah, dengan penutupan yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar jangan sampai kita meninggal akhir hayat kita, akhir ajal kita ditutup dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'umil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه لا عذاب عليه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك وبرضوانك يا رب بلطفك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع عنا جميع البلاء والوباء والفحشاء والفتن والأمراض والأسقام.
ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن جميع البلدان المسلمين عامة خصوصا في بلاد فلسطين وغيرهم يا رب انصرهم يا رب وأيدهم يا رب وأعطيهم فتحا قريبا ونصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah mudah-mudahan kita diampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahum